Adi Susilo Putra MPD, Pinaka dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara, Antuk Galah Sani Kepai Ceris. Ring rainane mangkin miring, ngaturang angayu bagia, majeng ring ide sangyang widiwase, duaning atas asung kertewara nugraha ide, titiang pingkalih ide dani sareng sami preside, mapupul mesadu ajang penggalahi sang pucik sadurung titiang lantur matur-atur, lugrayang titiang nina yang angge dumun haji bos. Wastan titiang Pamang Sri Utari, titiang saking prodi pendidikan sastra agama lan bahasa Bali semester 5. Pinggrahinane becik sekali mangkin, titiang jagi ngaturang Dharma Wacana sani mamurde melaksanayang Trikaya Parisuda. Inggih ide dani sareng sami, napi ke ide dani sampun uning, napi Trikaya Parisuda punika. Trikaya Parisuda inggih punika pepelajahan sane patut ring agama Hindu. Trikaya Parisuda kewangun antuk 3 kruna, inggih punika saneka pertama kruna tri. Tri sane mateges 3, kaya sane mateges perbuatan utawi parilaksana, lan parisuda sane mateges suci. Dados niane Trikaya Parisuda inggih punika 3 parilaksana utawi perbuatan sane musti kesucian. Inggih semeton titiang sareng sami, Trikaya Parisuda punika kekepah dados 3 baga. Saneka pertama kaike, saneka ping kalih wacike, lan saneka ping 3 manacike. Kaike parisuda inggih punika parilaksana utawi perbuatan sane becik. Contohnya nih, nenten nyiksa baburon utawi matiang baburon, lan nulungin anak sani keni pepewo. Saneka ping kalih wacike parisuda. Wacike utawi wacana utawi raos sani becik. Contohnya nih, satya wacana utawi satya kapining napi sani kaucapan. Sani kaping 3 inggih punika manacike parisuda. Manacike utawi manah utawi pikiran. Contohnya nih inggih punika eling pekening sane madan karma palu. Yening iragem parilaksana sane nenten becik, pastike irage jadi nemu patut. Kenten masih yening iragem laksana sane becik, pejalan iragane pasti sami becik. Sekali semboyan sane mamunyi, ale ulah ale tinemu, ayu pikardi ayu pinanggi. Inggih kadi asa punika sane presida aturang titiang regrainane becik sekali mangkin. Menawi teu ring sajroning titiang ngaraos wenten sane nenten manut ring arse ide dani sareng sami titiang ngenas gangrena singapura. Pinake pamuput titiang puputang ngantuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi.